Mejuah-juah man bandu kerina perpulungan Tuhan ijapa peka meringan ibas paksa endah. Mari si pakaikan waktu ta ibas paksa kesempatan endah gunan dengkehkan kata dibata ibas kebaktin perpulungan jabu-jabunta. Guna menaken perpulungan jabu-jabunta bas paksa endah. Mari si puji Tuhan rende kita ibas kitab dendenta nomor 425. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita artoto, opi lenga kita dengkehkan kata dibata artoto kita. Bujur isehken kami man bandu o Tuhan, sebab engkau kabanci kami pulung guna ngurati kerna katandu. Kam dage singajari kemahandu guna nuriken katandu, bagai pe o Tuhan kam si memperlengkapi kerina perpulungendu, rasrayandu si ikut muat bagin, ibas kebaktin perpulungan jabu-jabu enda. Alemindu kel kami Tuhan bas kerina salah lepak kami, gelah banci pe kami atan, igelarkan jadi anak-anak si kerajangandu. Enda me kami Tuhan ras pertoton kami, dengkeh kendu pemindon kami o Bapa, sebab mindo kami man bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab Joel bindu sada ayat sada seh kubas ayat pitu. Iogeken kami nina isina bagenda. O pertua-pertua, ayat 1 ya, gak apa-apa enakku. Kitab mari ras-ras kita ngoge kitab Joel bindu sada ayat sada seh pitu. Endame kata Tuhan man Joel anak si Petuel. O pertua-pertua megermetlah kerina kala si Juda dengkehkenlah. Litkin pernah jadi bagenda ibas zamandu, entah ibas zaman nini-ninindu nai, turiken man anak-anakdu kerina si jadi enda, maka ituriken naka kempak anak-anakna. Anak-anakna nuriken caka kempak kesusuren si arah pudi, pegancih-gancih reh labang erdemuyung, ipanganina sinuan-sinuandu, kencalaus si pemena rehka labang si deban erdemuyung. Keri ipanganina sinuan-sinuan silit denga tading. O kalak pemabuk, kekeken jenari ngandungken. O kam peminem-minem anggur tangislah. Buah anggur enggo kernep, lau anggur simbaru lanai banci ibahan. Sadabala labang enggo reh nerang negerinta. Gegehna lanai teralang, buena lanai terkira. Ipenna bali telapna ras ipen singa.
enggo ikernep kena buah anggurta, enggo ingat ngatina batang aranta, kulit batang kayu epe keri ipanganina, seh maka enggo bentar dahan-dahanna. Senina rasturang si ikelengi Tuhan, ibas kebaktin perpulungan jabu-jabun tak enda, iajuk kita guna meteh sura-sura Tuhan arah bencana alam. Perlu si eteh ras-ras, makana bencana alam encidahkan karena kemahakuasaan Tuhan. Jana ise pelabo ngasup ngambati, entah pe empengadi, adinggo icidahkan Tuhan kuasana nangdangi tinepana. Janah si idah kape, makana bencana banci kajadi rekite-kiteken lagu langkah ta, entah pe ulah-ulah ta. Makana si icidayna pertama kal kita, sirate mesui ulih bencana kita. Alu bagedage, adi si perdiateken ibas kinata kegeluhenta. Umpamana si ban contohna tsunami. Entah pe letusan gunung Merapi. Isepe labo ngasup meteksa. Ngangkaisa rahasia di bata basi. Tapi mankala si pemetah banci iprediksina, iperhitung kena tanggal sekian, entah bagenda gejalana nandangi tsunami. Entah na enda gejalana berarti ngunandangi meletus gunung Merapi. Umpamana salah sada contoh. Encidahkan karena kemahakuasaan Tuhan. Jadi adi sinenka banjir bandang umpamana, tanah longsor. Tentuna radu rasmi kita meteh bencana banci jadi rekite-kiteken la kita engkelengi sinuan-sinuan singgo itepa di bata mahuli. Nai Indonesia indah terkenal kal paru-paru dunia. Tapi genduari paru-paru ndaipe nggo sakit. Makana terjadi ibas piga-piga ingan cuaca pelanai terprediksi pemanasan global ninakin ibas pemetak si genduari enda sangat luar biasa. Ijakin marenda tanah simbergeh penggungisah lanai terkira ya, lanai terprediksi MC terjadi. Jadi adi nulih kita kubas kejadian siye kerina, laban cilang kita harus tetap patuh man Tuhan. La terjengte ngencaman Tuhan. Kini teken harus disertai dengan kepatuhan. Adi te ngencala patuh, labo si dalankan perintah di bata. Adi sinen teologi perjanjian lama. Adi pemimpin kemalangan man Tuhan. Rakyat nai pekrina pasti ngikutkan Tuhan. Makadatkan pasu-pasu. Tapi adi pemimpin la kemalangan man Tuhan. Maka laban cilang rakyat pekrina. Labo itandai na Tuhan. Seh maka ukuman Tuhan pe ngkenai kegeluhan na kerinana. Bagaimana pe persingeti ibas kitab Joel enda. Joel erti gelarna Tuhan adalah Allah. Jana petandakan ia mekapkan anak si Petuel. Jana ia sekalak nabi kerajaan Juda ras Yerusalem. Adi sinen kegeluhan na sebagai nabi ia tuhu-tuhu pang nurikan karena kebenaran kata di bata. Janape ikatakan makana Joel nurikan karena kata di bata enda man bangsa pilihan Tuhan kenca kalak buangan Yahudi mulihkan ku Jerusalem guna majakkan rumah pertoton Tuhan. Kenca ia mulih i tanah Babel nari. Ijema ipersingeti Joel bangsana. Karena kejadian-kejadian si terjadi ibas kegeluhan bangsa
Maka Tuhan tetap ngarapkan kala si man bana ngikuti aturanna. Lid etika geluhna, lid orat geluhna. Kaima si jadi ikatakan ibas ogen tenda hal si penting. Maka kejadin kai pe si jadi ibas bangsa harus ituriken man kesusurenna sudut-sudut. Kata pengajaran laban cingadi ituriken. Apakah ukumen entah nape pasu-pasu si ina nami nina ituriken kaman sinursurna. Ya digundari memang adiman anak-anak tasi gundari katakan kami dulu ninta lane mempan. Padahal penting. Perban pengalaman geluh ta lenga ina nami anak ta. Ia lenga pernah ilewatina masa sulit. Entah pe masa senang si nanami kita. Maka ibas kitab Joel enda ikatakan, maka pertua megermet. Jana kerina kala si ijuda dengkehken. Litkin pernah bagenda jadi ibas zamandu ras zaman nini-ninindu na ini. Turiken. Kerina kejadian entah perbahanan di bata simbelin. Harus ituriken man anak-anak. Laban ci ipeturut anak-anak lameteh sejarah. Laban ci sinursur lameteh kai kejadian si jadi ibas kegeluhan orang tuana entah peleluhurna. Jadi ada cerita rakyat, ada cerita tentang Tuhan. Baik ukumen entah nape pasu-pasu. Jadi ulah pasu-pasu Tuhan yang caturiken. Tapi ukumen sireh peturiken man anak-anak Kai si manturinken. Enda meikatakan ibas ogenta endandai. Karena bencana. Bencana kai. Kepeken gagal panen. Bangsa pilihan Tuhan erkiteken reh labang erdemuyung. Engkai maka reh labang erdemuyung. Lanai kami bangsa ngikutkan pada Tuhan. Laya setia, laya patuh. Te memang iya, tapi lah patuh. Laya setia, dalankan kai si suruh Tuhan. Makana la kalak belin iban Tuhan ngukum bangsa tapi labang. Ikatakan pe maka ipena entelap bagi ipen singa. Keri-kerina banna sinuan-sinuan bangsa Kenca laus erdemuyung sada rombongan labang rehka erdemuyung labang si debanna mangani kerina sinuan-sinuan si tading. Siteh labang lalit rajana, lalit pemimpinna, tapi ratur ya kerina. Banci si oge ibas kitab kuan-kuanen, ya. Adisinen ibas kitab kuan-kuanen bindu 30 sada, je jelas kal ikata kena kugakin karena labangenda. Mari sinen pustakanta kitab kuan-kuanen bindu 30 sada, bindu 30 sentabi, bindu 30 nina bagenda. Ayat 27. Labang rubia-rubia sila bolit rajana, tapi banci erbaris aluratur. Jadi labang la pelit pemimpinna ratur. La pelit singaturken ia teratur ya kerina. Banci pe ikernep kena gagal panen bangsa pilihan Tuhane erkiteken pendahin labang endandai. Rubia-rubia sikitik banci engkernepken pertanian bangsa enda. Maka ikatakan okam bangsa pilihan Tuhan lidlah orat geluhundu ula nuhit ukurundu kempak biak-biak doni, kebiasaan-kebiasaan doni. Umpamana ikatakan dai, pemabuk
ya pemabuk, sitah guga kalak mabuk, latah na mahuli. Mon maun dahndo hak anak na hak ndaharana pe buat na. Arkite-kite kan sura-surana simbelin guna minum minuman keras. Lanai teh na mahuli. Ice da kena dirina. Ice da kena masa depan na. Isakiti na bana. Memang adisangan na mabue nyaman kalakap na. Tapi la isa darina ibene kena kap bana. Makepe kendalan na makare hukuman Tuhan. Kala si minum anggur laban silang tangis ibas pak sana. Sebab engkai anggur ndai si pertama iakap lebih mereken ketenangan ibas pusu. Tapi dungna engkeriken. Mon maun lana iukurina masa depanna. Erkiti-kiteken anggur ndai. Bala labang endandai engkernepken kerina ulih pertanian. Kernep buah anggur, batang anggur. Ading ko kernep batang anggur malanay bubanci rebuah. Maka iserang na makrina negeri lanay teralang buena, lanay terkira. Kiti engkel ka dulabang labu teridah peipenna. Tapi banci pan na kerina rada sinuan-sinuan. Maka ninggureh mara, ngureh bencana, ngureh bala, labu muat belinna. Kitik gia banci engkernepken kerina hasil pertanian tu fungsi. Makana senina rasturang sini kelengi Tuhan. Ayat pitu ikatakan. Enggo ikernep kena buah anggurta, enggo ingat ngatina batang aranta, kulit batang kayu epe keri ipanganina, semakang gombentar dahan-dahan. Lanai banci turah kamu lihat nggo bentar dahan-dahan neda kam. Kulit luar repe nggo keri ingas ngasina. Ading goroh bencana lanai bot relakan. Lanai kita bo banci nilah adi bas praten Tuhan, bas persuruhan Tuhan. Labo kai pe manhaganken genduari. Labo banci arah pemerintah di batedung naturah kini gancangan nukurta. Lah kita perlu di bata tempa. Siakap buat tentalit jadi di batanta. Pemeteh tema siakap jadi gurunta. Lang senina rasturang. Kata di bata jadi gurunta guna ngajari ras negu-negu kita kempak kebenaran. Maka guna meteh surah-surah Tuhan arah bencana. Adi si perdiateken kitab Joel nendai nggo jelas. Engkai maka rawa di bata. Perban lah kita ngelu rikutkan aturan. Lah kita beretika. Lah kita harus nandalankan biak sebagai silakokan. Harus jelas. Kita selaku anak Tuhan. Jelas arahta. Jelas tujuan geluhta. Teridah tangkas terang perbahanenta. Banci pe ikatakan kegeluhan anak-anak Tuhan. Bali ras ibas rumah kaca. Teridah kerina. La terbuni-bunikan. Maka si salah pe teridah. Si mahuliai pe teridah. Lebih-lebih Tuhan sada pelalik si terbuni. Maka direh bencana. Erkitekan icidakan Tuhan kemahakuasanna. Laban silang kita tetap patuh. Te manbana. Tapi adir kitikan kita ngerbahan cara bencana. Mari kita robah. Mari kita jerah. Mulih kita kubas dalan si benar. Sebab ingin cabanci negu-negu kita, mabai kita, kempak keselamatan. Kugadagi kita selaku Bapa resnande, pemimpin rohani. Bapa rohani, nande rohani manana anak. Adina idah makana kita sekala orang tua. Si tuhu-tuhu tetap ngandalkan Tuhan bas kegeluhan ta. Ekam jadi ikutan manana anak. Maka kai pesina nami kita turikanlah manana anak. Ulah kesenangan ngan turikan. Kesusahan si sangana jadi man banta pe. Turikan man bana. Gelah iya tehna makana orang tua ne. Labo si senang-senang ngan namina. Labo si meriah-meriah ngan namina. Tapi ina namina pe masa-masa sulit. Itehna pe keadaan orang tua na ibas paksa susah. Enda me
jadi pengajuk man banta kerina ngawan perpulungan Tuhan. Jadi bencana enda labu pelin-pelin kal ukuman ibas di bata naringen ca. Tapi icidahkan di bata kemahakuasanna. Tupung icidahkan na kemahakuasannya, kita harus tetap tunduk dan taat kepada pimpinan Tuhan. Tapi di depan lagu tanga, pekena ya si perubahi sak ngomjile kel dunia nda kerina ijadikan di bata. Tapi kita kan lagunta cai da doni tina padi batenda. Seni naras turang sini kelengi Tuhan. Mari dage ras-ras kita kerina gelahna kata di bata enda me tetap negu-negu kita ya, mempersingeti kita, ngajarkan kita kuga kita engkelengi tina padi batenda. Lah kita bancing geluh di lalit tina padi bata. Tina padi batai melalakal numpak-numpak kegeluhan ta. Jadi raduras kita kerina engkelengi pemeredi bata simbelin kal nangdangi tina pana. Tatap kerina pemeredi bata lar kita ken gegeh ta, lar kita ken beluh talit lau bersih banci si inem, lit daratan ingan tatading lit udara bersih guna banci erbahan sehat kita, lit sinuan-sinuan banci mereka geluhan man banta, lit rubia-rubia si mereka kegeluhan man banta. Tapi di kernep lah kita ngasup bertahan geluh. Apalagi genduari masalah penyakit kuku dan mulut saja penina dendu, lanai bolang langkel latihna nanganisa. Buena biaya ianggarkan guna ngerungguisa. Saja ngenca persoalan nape. Maka labu muat belina ading reh rawa di bata. Lanai teralangi kita. Lanai tersimba. Maka kugadage kita selaku anak-anak Tuhan. Kai dage si harus dilakukan. Guna tetap mahamat kemalangan man Tuhan. Bagepe kelengi tina padi bata. Maka ulaka minta enda hukuman di bata. Lid nga memang arkiteken hukuman di bata. Adi sinen bangsa pilihan Tuhan dai. Ihukum di bata perban lagu langkahna. Laan cidahkan anak-anak di bata. Kini tekena lagu langkahna encurnakan gelar di bata. Tapi besisi si deban tridah ka kemahakuasan di bata arah bencana. Tapi lik kange bencana indah bagindai singgo ikatakan kita ka perbahanca. Maka namari si gargari kai dage si banci silakokan guna pekena-kena kegeluhan ta gelahna banci pe reh ulina persadan taras Tuhan. Amin. Mari ras kita nehken persembahan taman Tuhan. Ibas kita nehken persembahan taman Tuhan, ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 281. Mari ras-ras kita ersadabas pertoton ertoto kita. Bujur Tuhan isahkan kami man bandu, katandu nggo empersingeti kami, gelahna kami tetap ngidah perbahanan Tuhan simbelin arah krina tina pandu. Ajari kami Tuhan guna ngenen ngakui bagepe engkelengi tinepa singgo ibreken kam sikap ibas kegeluhan kami dengan mehuli kerina ijadi kendu.
Dikunelit tinepandu ngoceda ibahan kami. Alemi kami Tuhan, gelah minpe tetap tersuruh ka ukur kami guna pekena kenasa. Sebab adi ceda tinepandu, kami pe ikut ngenana misa. Kami pe rate mesui arkiteken lagu langkah kami. Sinur-sur kami pe ikut ngenana misa. Ajari kami kerina Tuhan, gelah tetap engkelengi kerina tinepandu. O Bapa si Mada Kuasa, dikune pereh jadi bencana, nangdangi senina turang kami. Tuhan ajari kami, gelah tersuruh ukur kami, ikut muat bagin nampatisa, engkelengisa, sebab te kami Tuhan, kami ngeluh, idilondu guna si sampat-sampatan rasi keleng-kelengan. O Bapa si Mada Kuasa, ajari kami rasa isi jabu kami, bagai peras kerina serayandu, gelah tersuruh ukur kami kerina ikut muat bagin, nehken penampat dengan kekelengan. Itu token kami peman bandu o Tuhan, telah kam si masu-masu, persembahan singgoi persembahkan kami. Gelah arah persembahan nenda pe, rebuena dahin kekelengan, banci ilakokan. Si tading bas kami pe, terbeluhkah kami make kenca, sebab ibas penampat Tuhan, pengajari Tuhan, terbeluh kami engkelolasa. O Bapa si Mada Kuasa, itu token kami pe, pemimpin bangsa ras negara kami, khususnya Presiden kami Joko Widodo ras timna. Tuhan sinampati, si empegegehi, njaga ras engkawali ia. Bagai pe pemimpin-pemimpin gerejandu, gelah kerina pe serayandu, tetap ngasup, dalankan pedah-pedahdu, ibas kerina dampar kegeluhanna. Nuri kenca, ngajar kenca, man kerina perpulungandu. O Bapa si Mada Kuasa, man kerina senina turang kami, si terkena bencana alam, penampat dengan pergegeh ibas kamnari, jadi asamna dalani kegeluhan. Janah kerina penampat ibas sinterem nari pe, ngerakut kini resadan kami kerinana. O Tuhan, artoto kami man bandu, kelah kamlah tetap si masu-masu kami kerina anak-anakdu. Perpulungandu ijapa peringan, kelah tetap tutus ikut muat bagin, ibas dahin-dahin i tengah-tengah gerijandu, tambah pengangkan na kerna surah-surandu, tutus pe atena tetap guna ngikutkan pedah-pedahdu. Terpuji kam Tuhan arah kerina geluh kami, reh kami ngendeskan geluh kami, ibas gelar Yesus Tuhan, si engkau ngajari kami ertoto ninta ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup, ibas suari sendah enda, alemi salah kami, bagi ni alemi kami, salah kala empak kami. Ola min kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kamkap si Mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Mejuah-juah man banta kerina perpulungan sini kelengi Tuhan, kebatin perpulungan jabu-jabun tanggodung kabas pak saenda, kata dibata tetap geluh ibas kegeluh henta si tep-tep wari. Salam semangat, tetap sehat, Tuhan si masu-masu.